Said dear word done na no hitmaker so what you say ono any sister afia ono asem na ne wa hwere ba besom o attention tv be me say na say hu na che papa o sister fia na so obeyire mu to okra to me kire ne nyom bi kra pie za che kakra ntino wa to me say wa yire mu kakra but na say mu ye na my social media ye nantenant we dey want to say attention tv there ye tam ye mfidie na ya dwen ye ni padua nyina ya kan fidie no enti ye nantenant sa na ekohia ne dia ye mfa nkame oda na ye ko na se ye nante social media na ekohia ye sister fia ye say oh afia ye hu ache wo se me show pa me show ache se abrabo no che se etora bia na do wate kakra isan se wiase de emu nsem de ni se de bia ache se wasa wutumi ye de kire won sa se me ye say na wa se de weda na ye hit maker no wo kire se nintete no che ne nya so wotete kwa na emu obe mam new haircut bia che se hu ne kura wo hu se sister fia ni sister fia bomodi aje se wo yi ni tiri ni nyuna gu a ode aboy bia tum kama uhu oba ti atumi sampa man se yegumu ahodo papa uhu ema biti a ya na to da bi ehu to da bi na biti ehu papa ba se fia kire se nya mma nyina na muti ehu sa da se fia ni ti ni de utumu se efe papa utumu se ya konno utumi twa so down cut se enye se bia wo yi na ma gina so kakra da bia o de kills craft we de sweat ankasa down kura me de kurafu wo hwa me de fu na se fia de utumi se ampa down kura down se utumi se ampa watumi asa ne bra wasa no kakra wo zani pa check kakra o sa ho na fe dress no na fe watumi asa no wa se wo new look na I just say I papa what say what a man can do women can do better than pa what ono kura wan hia obe wanye stadia da chimi kura obetime twa santo isan se otumu se de tiniti a na boy na ode atum na kire se ampa na ono a onim se amanfo be kan wasem se ne meti ya me kan wasem ya into what it was the caption to so or say watch and go forward just a watch na ko anim nya afi na be pass comment bia nya afi no violence here just say wo hwa na wo twam ko wo hwe wo de hwetire no ho se de tie no se ne wo twa no sweat na ko down no se wo hwe se ne tie na nya afi na ma comment bia ma na be ya de be abotesem is the fiaso won pesa into de hwe ne twam ko no violence here hanom de che say na wo de say emoji serie to ncha wa kire say ampa de nyina ya gro che say ne ni age ni ti na wo yi no ne brand no de aba front de wo ne ni age wo papa che so wo twa ne ti down koda wo twa ne ti nwi ni nyina down wo twa ne ti che say wo yawu no mpanifo kasa wo twa ne ti che say ti nwi no ni nyina wo tumi ayi agu ne che say na wo boni ti konro ne wo tumi aye rasta ni nyina no say na eti papa bi hyase ma bi ti de to de bia ne hu nanso no ba ne den enti na ese bibre na man bibre na ese o muntumi yi o muti enhwemu a kire say ampa bibre ti etan ba tutu mu say ampa sister fia de ni ti no de jejejeje mema de ni bi no kura na ye fe papa just wotumi twa down cut de boy kura tuma wotumi say ya kono papa ye fru na just ye kopi mo wa Kingdom FM e hon sem de ye kopi a just say fifi prat hon sem na ye de ebesom fifi prat you be a host a afro joint Kingdom FM from 1 p.m. to 4 p.m. Now the producer just say wotumi a producer no dan de nyina just say abayo ai kire mu kura say empo guest ambakura na just say time no enko ya sa abayo abono modern tenamu etumi hu no say ebia say na wosa meka wosa mitumi di nkomo say na be ya time na ye wono yetumi ayusu no yie producer ai kire say empo no wa ma to da bi na che so wontumi ama na che se otumu se fifi prat be sign or sign che so ba program so no sign na aje se enwom nko fifi prat wonim hwe abaya na kasa o me de me kan hwe abaya na ka your friend Fabregas din e tadi nim no pa abaya mu your friend Fabregas aje so wo zampa abaya no wo ye den papa Fabregas em ni se nka ball no obo enso Fabregas we di oyo ba
esa radio adwuma de nje se wotumi o se kire wo se abayo na abayo no na bufu a wofu a wo kasa nyina ne se ensensem bi pie ya je se okaka ho asem a ne ho etumi koka adwam kakra enka wo se Kingdom FM4 ene fifi prat bomode an je se enka omutumi boa no dan so no fifi prat te ba bi anaso wo kire nsem a fifi prat akotena ba bi aka kire nse we dey waka sema ma na bu aka mu chese nsem na okan na yade a anko yi a chese wotun sa baya no bofu papa nsem mu chem wo kire mu se fifi prat wanyi pa na nso wunyi na wanyi no wanyi for nothing wasi fifi prat nyi papa wo hwe na bodwe a yutumu za ampa fita kakra tumi pie mu na nso wo kire mu se fifi prat na wanyi no there is nothing in it chese sabe penifo ne bu ba bi se ansa na ye be wo banyansafo na sabe preduasa opening a chese adwen ne ense da nya dwumatio chese wo se hu se ampa abayo an kasa wo kasa na ye ho yawo tere wo kire mu se enye se ani se bane sakra isan se bane se ye nya dwuma na chese wo program no entumi enko so dia ana se afro joint se be kona nim abekon kan ama guest nya be baso no mo di nkomo se de se ne fata de eye wono kranet bo wachi dom papa na ensem no kra kire mu a chese gay ya wo kasa ikra wasan fifi prat gay wo ya producer adwuma je so wo san adwuma wo fro wo baby no de ntumi embo so adwuma isan se wo ya ni girlfriend ka ho a je se wotumi se fabrica so bo adwuma too wo ya producer no wo san ya another producer and the producer in the studio and producer some just wo produce be bia je se wotumi se adwuma no de wo ye adwuma ni papa wo kunu ye adwuma no se de se na fata na ade a ye fifi prata ya no je se ne nji ho a je se watwen ye phone si no so wo twa no ho a je se wotumi se ensam na wo kana ya de free na kunwa je se asene papa se wo ye dwuma mo bia wontumi emfa anaso wontumi yi wa ya je se asem bakura wontumi ngina wachi no ya de aye na ya papa je se wotumi kana dwen pa 3 fi prat endujo video na ye kona wotumi se ensam na wo kana ya de a je se asene papa wotumi se wonya fi prat kra ba na wa kra ko beto blow je se wo cheche ne nsemu na we na wo se nipa hu no se ampa nipa boa wa wo se wotumi se woda na onipa obo a wotam ufiri ba bi kosi ba bi ni se oyi na iboni ayeda nse ma wodi ade de eni se emre bi ba obetena so akase onipa ikura de wanya ade na je se watch da yi ni boni enti no asem bi ba kura na wo se wotumi gina o producer de producer de anyo mo kwa se wa abibia we koso a ye producer producer bet me produce ma program na to my content na to me kama abayo ikire mu se ye ka content pa se fifi prat o content odi begu Kingdom FM so ama bibia tumi akoto oten dia fifi prat ni mu ba kokora woni bi se obo no muso gya adwuma ne se kim ene de bia je betia ne se de to aya afro joint ye betia se nwom na kunkunkunkunkunku ye bebo nwom ne saa da ne de nyina obetran ode a je so wo pia nwom na gumu saa nti abayo ise fifi prat ade a wa ne de anya ne fe anya ne de kura fabrica se yen kanchero se enje wanya de kura se wuyi ni ma saa se asema ba be gina chi no wa yi na ma so wono nko ankokunkunu na hwan ne be produce sa asemi ba na se abibi ba na se biboni ba na se abawe bi koto na wan na ba produce aba ma niam ahoye nyina empo se obi mpo ni ho na se empo wo se obi kasa na aje se wan na wo san twa ho ye aje se otumi se abawe no bu atumi afu papa waka na dwen se de se na fata se de attention tv yo program bi ya friend kan wadwen no waka na dwen pepe we de problem bi ani adwen de obi da ne tim enti duru so na so obo adwen na kire na obone pa boni nyina kire ne se ade o ye de anyefe anye ne de na empo Kingdom FM fo nyina no ade o ye anyom fe anye ne fe kra se enke wo se ba ne sa enti na wotumi se ampa abayo ebofu yenti ensam no bia wotumi ebobo so na afi yentumi ento aso wanyini kwa upeni no aye waste what reduce your age ujina ho se na de mema ko kasma ma na bu aka me ko I work for you. I start from 2. So we guest in Poama. Me dim kwasi asansa till 4. So we guest ama I cover your ass. When I don't come to work and your guests don't come, you sign it out. Who sign it in? No abonyo no sign it out. Have you been able have you been able to provide a content for your audience to know say na dey ko we fifi party eniaje? You have nothing to provide. You have nothing to provide.
And you think my Jimmy on. Some member for customer na bua kami kom. Na nka wo some better na show sumpo. Na some meme ya dia ma mu anija seketa ma odada so na nka mu show no anija baso a mo sa ko problem. Out in some na wotumi hwe gu on bi wo ni tua se nsem na wo kan no ya de a che se wotumi se bufu wom kasa na wo kan no kire sampa ne buofu papa enti no we yen nsem a ya de besom wo attention tv ya kira mo so bo ra youtube abo modern subscribe na afi share na obi nsuntum nya nsem papa ibi a ehwe gu o screen eni mu danda nyina afi numbers bi twagu wotumi se din ne ba numbers bi title nya se bi a ne fenti na mom se won so be frɛ ne ye no wadi dwa se de se na efata frɛ na afi yentumi ene wani dwa na afi woni oma na woton no entumi endu akire wo service na wode ma amanfo no amanfo nso entumi ente na afi omuntumi ma na afi wonso entumi emfa de wo so wode ma mo se de se na efata me dia me so Franco ku asante me da sa wo je bre